Elon Musk koko yungukiye mu ntambara ya Iran, Leta z'Ubumwe za Amerika na Israel? Ubu tuvugana umunyafurika y'epfo w'umuzungu bwana Elon Musk byamaze gutangazwa ko umutungo wamaze kurenga trillion y'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika nk'umutungo we bwite. Ibyo bihita bimugira umukire wa mbere ku isi uje miliyari igihumbi z'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Nakabuza numwe mu bakire batangaje babayeho mu mateka y'isi, kuko nk'ubu yinjiye mu bakire babaye mu isi nka ba Mansa Musa, umwami wa Mali n'abandi batandukanye b'ibihangange bagiye bamenyekana mu butunzi bw'isi. Ababasha kugereranya berekana ko kuri ubu nibura buraho indi trillion imwe kugira ngo ageze ku mutungo w'umwami w'igihangange wa Isiraheli, umwami Salomo mwene Dawidi wategetse ubwami bwa Isiraheli mu kinyejana cya 10 imbere ya Yezu, watunze byinshi cyane byuzuye zahabu nk'uko byagaragajwe mu gitabo cya mbere cy'abami mu gice cya 10 muri Bibiliya. Ngo Salomo yaratunze kugeza aho abagaragu be banyweshaga ibikombe bikozwe muri zahabu, ndetse n'abandi bategetsi bakaza kumusura ngo birebere ubwo butunzi bwe. Afatwa nk'umwe mu bakire bakomeye babayeho mu mateka y'isi, wakize kurusha abandi. Kandi iyo hageragejwe kubara agaciro k'ibyo yari afite mu gaciro k'ubu nibura abarirwa mu butunzi bwa trillion 2 z'amadolari ya Amerika. Elon Musk rero yamaze kugeza ku cya kabiri cy'ubwo butunzi. Ubu Elon Musk asa n'uwakoze ibitangaza, oya ntabwo asa n'uwakoze ibitangaza, ahubwo yakoze ibitangaza, kuko mu myaka 5 ishize ubwo abakire mu isi kuruta abandi babaraga umutungo bafite wari miliyari 200 z'amadolari ya Amerika. No kuvuga mu myaka 5 izakurikiraho hazaza ufite umutungo urenga miliyari igihumbi. No kuvuga ko kwizera ko mu myaka 5 izakurikiraho hazaza ufite umutungo urenga miliyari igihumbi ntitwashoboraga kubyumva no kubyemera. None ubukungu bw'umunyafurika y'epfo w'umuzungu butangaje kuri ubu buryo, ku buryo n'abantu bose bari mu isi batumva uko yabigenje, yabigezeho hate? Uyu mugabo ubwo umwaka ushize wa 2025 watangiraga yabarirwaga muri miliyari 400 z'amadolari ya Amerika. None se ni gute byihuse kuri iki kigero, ku buryo mu mwaka n'igice gusa umutungo we awukubye inshuro 2 n'igice? Kuri benshi ntibabyumva, abandi bari gushakisha impamvu yabigezeho. Hari igice kinini gihuza ubu bukungu bwihuse bwa Elon Musk gutya bakabuhuriza ku mpamvu ivuga ko ari ingororano yahawe na Donald Trump kuba yamushyigikiye bikomeye. Birazwi neza ko Donald Trump yatagira umuherwe Elon Musk kongera kuba perezida wa 47 wa Leta z'Ubumwe za Amerika byari kuguma ari inzozi, atari kugira kinini akoraho cyangwa akazigera ari igisenzegeri, atari nk'inzira yaciyemo kugira ngo abigereho. Elon Musk mu mafaranga ye menshi n'ubwamamare bwe ntagereranywa bwo kuba ari umukire wa mbere ku isi, yabishoye byose kuri Donald Trump, ku buryo Trump yanamuhaye umwanya mu butegetsi bwe bwo kuyobora ikigo cyihariye Doge cyaho inshingano zo kuvugurura ibijyanye n'ingengo y'imari ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Musk yashyigikiye Trump kugeza arahiriye gutegeka iki gihugu ndetse anamuha inshingano, ariko baza gushwana bapfuye byinshi. Gusa nyuma yo gushwana ngo Donald Trump ntiyigeze yibagirwa serivisi Elon Musk yamuhaye, kuko yabaye y'agaciro kuruta kandi kose umuntu yigeze amuha, kuko byamufashije kongera kuba perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika. Nubwo nyuma bigaragara ko habaye ihangana hagati ya Trump na Musk, byavuzwe mu bitangazamakuru buri wese akumvikana yibasira undi, ariko ngo mu buryo bwa nyabwo hagati yabo ntacyo ryahungabanyije, kuko kuva Trump yaza ku butegetsi umutungo wa Elon Musk warazamutse bikomeye cyane, ndetse kuri ubu nyuma y'umwaka n'igice ageze kuri miliyari 1,000 z'amadolari nk'uko twabivugaga. Ubundi abahanga mu bukungu bavugaga ko azabigeraho mu mpera z'ubutegetsi bwa Trump, ariko igihangange Elon Musk bimusabye gusa umwaka umwe n'igice Trump ari ku butegetsi, abahindutse igihangange cy'umukire wa mbere mu mateka mu bihe bya vuba. Nyamara mu mitwe ya benshi nawe udukurikiye ushobora kuba ubarizwamo cyangwa ntubarizwemo, abantu benshi barizera ko igitumye Elon Musk yunguka cyane kandi bitavugwa mu gihe gito nk'iki bishingiye ku ntambara Perezida wa Amerika Donald Trump na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu batangije kuri Iran. Biturutse kuri iyi ntambara, Elon Musk na companies nka SpaceX, Tesla, XAI zose zagize ibyashara byinshi, ku buryo ngo abandi bahombeye wariho yungukiye. None se ko bisa naho Elon Musk wakoze ibishoboka byose akazana Trump ku butegetsi ari we wungutse, Trump koko yaba yarateje intambara mu nyungu z'abaherwe n'abashaka kunguka byinshi barimo na Elon Musk? Muri iki kiganiro mureke tugaruke kuri iyi ntambara n'iby'umubano wa Trump na Elon Musk bafitanye, n'ibitekerezwa ko intambara yatangijwe kuri Iran yari igamije gukungaza abakire cyane cyane abashoye muri business zo gukora ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi bitarimo peteroli, amafu, amafufu n'amafaranga bibafubike. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'icyabandi babikorera.
ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Buri gihe uko usoje imirimo iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo, wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima, nguhitiyemo kwa Jados Bar Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart kuko baguha serivisi za 5 stars, waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa, kuhakoreshereza komandi kagusanga iwawe mu rugo, ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye, cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye. Ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali kwa Jados Bar Restaurant and Coffee bafite aho mwaganirira hatuje, mwifuza gukora inama zaba iz'akazi, inama y'ubukwe, aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyisabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro, harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi, aho gukinira biyari kandi zirenze imwe, ndetse n'abakunda gususuruka bafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gari y'Abatsinda ndetse n'i Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko serivisi zacu zibasangaho muri, mwaduhamagara kuri 0788 35 11 27. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop, urugero rwa serivisi zinoze kandi zihuse mu Rwanda. Ubu nubwo Donald Trump yatorwaga mu kwezi kwa 11 mu 2024, umuherwe Elon Musk yari afite umutungo ungana na miliyari 270 z'amadolari y'Amerika. Akimara gutorwa nk'umuntu washyigikiye perezida, abantu bose bashora imari batangiye kumugirira icyizere, maze imigabane ya kampani ze irazamuka ku buryo hari icyumweru cyo mu kwezi kwa 11 mu 2024 kimwe Elon Musk yinjije miliyari 35 zose. Byari nk'ubusazi ukuntu umutungo wari urimo kuzamuka cyane nyuma y'uko Trump atowe. Icyo gihe ndabyibuka ko abasesenguzi mu by'ubukungu batangiye kuvuga ko Donald Trump azajya kuva ku butegetsi. Elon Musk yaragejeje miliyari 1,000 z'amadolari cyangwa triliyoni imwe, abanyarwanda bati ni triliyari. Ariko babivugaga bari batarabona kuko uyu munyafurika y'epfo w'umuzungu yarihuse cyane ku buryo byageze mu kwezi kwa 12 ko mwaka 2024 afite miliyari 400 z'amadolari. Donald Trump akimara kurahira, amafaranga yatangiye kugabanuka kuruta amezi 2 yari yashize, kuko bamwe batangiye kumubona nk'umuntu uri iruhande rwa Trump cyane, ndetse n'ibikorwa by'urwego rwa Doge yayoboraga bituma ibikorwa bye bya business biterwa umugongo n'abatari bake, maze bigabanya umuvuduko yabonagaho amafaranga. Gusa ariko ibyo ntibyabujije ko ubukungu bwe bukomeza kwiyongera, kuko byageze mu kwezi kwa 10 mu 2025 Elon Musk amaze kugera ku mutungo wa miliyari 500 z'amadolari ya Leta Zunze Amerika. Abo umuntu wa mbere ugejeje kuri uwo mutungo mu mateka ya vuba y'isi. Byarihuse cyane, umuvuduko urongera uriyongera kuko byageze tariki ya 29 z'ukwa mbere 2026 amaze kugeza miliyari 767. Ntiyasubira inyuma kuko umutungo wakomeje kuzamuka kugeza ubwo hagati muri uku kwezi byatangajwe ko umutungo we warenze triliyoni y'idolari, ubwo no kuvuga miliyari 1,000 z'amadolari y'Amerika. Wiyongereye cyane kubera kuzamura agaciro k'umugabane w'ikigo cye yise SpaceX. Iki kigo 42% y'umutungo wacyo iba mu biganza bya Elon Musk. SpaceX ni kampani yashinze mu 2002, ikamwe mu zihambaye zamugize uwo ari we. Urebye ku rubuga rwa Forbes, amakuru agaragara ku rubuga rwa Forbes tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka 2026 agaragaza ko Elon Musk ari we mukire wa mbere ku isi, akaba barirwa triliyoni imwe na miliyari 200 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika, akaba nibura ku by'inshuro enye abamukurikiye kuri urwo rutonde. Abamukurikiye babiri ni abagabo bashinze uruganda rwihariye mu isakazamakuru rwitwa Google, aho kabiri nyuma ya Musk ari Larry Page ufite miliyari 301 z'amadolari. Mugenzi we bafatanyije gushinga Google, Sergey Brin, niwe uza ku mwanya wa gatatu, akaba afite miliyari 277 z'amadolari y'Amerika. Uwa kane kuri rutonde ni Jeff Bezos washinze Amazon ufite miliyari 254 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika. Uwa gatanu ni Michael Dell washinze sosiyete ya Dell Technologies ufite miliyari 234 n'igice by'amadolari y'Amerika. Ibyatekerezwaga ko Elon Musk azageza uyu mutungo mu binyacumi biri imbere cyangwa ku musozo wa manda ya Donald Trump, yabigezeho mu mwaka umwe n'igice gusa Trump ari perezida. Elon Musk rwose igitangaza rwose. Gusa hari bamwe bemeza ko aya mafaranga yahawe na Donald Trump kubera ibyemezo yagiye afata ku butegetsi bwe, ku buryo hari n'abatekereza ko bwaba ari uburyo bwo kumwitura kuko undi yamufashije kugaruka ku butegetsi. Ariko se Trump abifitemo koye kuboko n'ibyemezo bye yafashe birimo n'intambara yatangije muri Iran no muri Venezuela ndetse n'ahandi. Ababivuga bihera he? Kugira ngo tugerageze kumva neza ibyo bavuga, munyemerere dusubire inyuma gato mu myaka 5 ishize.
mu ntangiriro za 2021 hari inshamake y'ibihe byaranze umubano wa Donald Trump na Elon Musk kuva atangiye kwiyamamariza gutegeka Leta z'Ubumwe za Amerika. Ubundi Donald Trump ni umugabo wagaragarije isi ko ari umurwanyi uzi no guhangana ku kigero cya nyuma gishoboka, ko nta kibazo atacamo, kuko kuva yava ku butegetsi mu 2021 Donald Trump nta gahenge yagize, kuko abademokarate bamutsinze mu matora ya perezida Leta z'Ubumwe za Amerika mu 2020 baramuzonga kuko Trump atigeze yemera ibyavuye muri ayo matora, kandi yashatse no kuburizamo ibikorwa byo kwemeza perezida Joe Biden ku itariki ya 6 z'ukwa mbere 2021 ubwo inteko ishinga amategeko ya Amerika yateranaga kugira ngo yemeze perezida watsinze amatora. Icyo gihe abari bashyigikiye perezida Donald Trump biraye ku nteko ishinga amategeko ya Amerika Capitol, bamenagura ibintu mu myigaragambyo ikomeye, basakiza inyubako, haba imvururu zidasanzwe. Iyi myigaragambyo rero yabayagaho mu rukweto rwa Donald Trump kamuzonze imyaka 4 yose ku butegetsi bwa Joe Biden. Trump akimara kuva ku butegetsi yashinjwe byinshi, hafi yo gufungwa, ibintu bitari byarigeze biba ku muperezida wari wese wa Leta z'Ubumwe za Amerika nyuma yo kuva ku butegetsi. Uretse gushinjwa kugaba igitero kuri demokarasi y'igihangange y'igifute ya Leta z'Ubumwe za Amerika, yashinjwe kubangamira amatora ya perezida yabaye mu kwa 11 mu 2020 ndetse no gufata nabi inyandiko zirimo amabanga y'igihugu, anaregwa kuryamana n'umukinnyi wa filime z'urukozasoni Madame Stormy Daniels mu 2005. Nibyaha Trump yatangiye gukurikiranwa mu kwa 11 mu 2022 ubwo Jack Smith yashyirwagaho nk'umushinjacyaha wihariye washyizweho ngo agenze ibyaha bishinjwa Donald Trump. Gusa Trump n'abamushyigikiye bakunze kugaragaza ko gukurikiranwa mu nkiko byishwe inyuma n'abatarashakaga ko yongera kwiyamamariza kuyobora Amerika. Icyaha cyahagurukije imbaga nicyo yarezwe cyo kuryamana na Stormy Daniels, akamwishyura $130 by'amadolari ya Amerika, ngo aya mafaranga Trump yayishyuye uyu mugore kugira ngo aya makuru atajya hanze bikazamubuza amahirwe yo kuyobora Amerika. Byageze naho bombi ku itariki ya 8 z'ukwa gatanu mu 2024 bahurira mu rukiko, abashinjacyaha bamereye nabi Trump, ariko bakagaragaza ko ibyo byari bigamije kumubuza kongera kwiyamamaza. Gusa uyu mugore yemeye ko yaryamanye na Trump babyemeranyijweho. Mu myaka 4 yakurikiye gutsindwa ko ku mwanya wa perezida, Donald Trump yahuye na byinshi, ariko akomeza ahagaze bwuma atanyeganyega. Tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi mu 2024 abarepublikani batitaye ku birego byose yarunzweho, Donald Trump bamutoreye ko umukandida wabo mu matora yagombaga kuba mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 11 kwa 2024. Amaze kwemezwa, Donald Trump yari afite ikibazo cyo kubona abazamushyigikira mu bikorwa byo kwiyamamaza, kuko byasaga naho abafashaga abarepublikani n'abandi bose bajyaga bajya muri ibyo bikorwa batumvaga Donald Trump. Ikindi kibazo cyiyongeragaho ni abatarashakaga kwihuza nawe ndetse bamubonagamo ko azahombya business zabo, kuko ibyo yavugaga ko azakora nagera ku butegetsi byatumaga batamwiyumvamo. Donald Trump mu migabo n'imigambi yavugaga ko azarwanya za politike nyinshi zirimo zo kurwanya abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe, guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine mu buryo bwihuse, ndetse n'izindi zitandukanye zarimo no guhagarika ibigo nka USAID n'ibindi bitandukanye abademokarate n'abari babashyigikiye bashakaga ko bikomeza. Byatumye rero kampeni yo kwiyamamaza kwa Donald Trump ikomanyirizwa, biramugora rwose, kuko byasaga naho abanyembaraga batamushakaga, ku buryo banagerageje kumwivugana ariko ararusimbuka. Aha Donald Trump yarakomerewe rwose. Mu gihe Trump n'ubundi yiteguraga kurwanira umwanya w'amateka wo kumugera perezida wa 47 wa Leta z'Ubumwe za Amerika, agahinduka undi mugabo wategetse Amerika mu bihe bibiri bitandukanye, kuko ubu Trump ni perezida wa 45 akaba n'uwa 47, agahigwa asangiye na bwana Grover Cleveland wabaye perezida wa 22 ndetse no 24 wa Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibyo rero yararimo arwana no kubigeraho, ariko yarafite ibirego byinshi, ku buryo bamwe mu baterankunga kwifatanya nawe babibonaga ko atari ikintu cyiza kandi ko ari igihombo gikomeye. Icyo gihe rero nibwo impano y'agatangaza umuntu wese mu isi yakwifuza yamugezeho, maze umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk atangariza isi yose ko ashyigikiye Donald Trump, ndetse aniyemeza gutera inkunga ibikorwa bye byo kwiyamamaza, ashora amagera kuri $250 ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Benshi batekereje ko Elon Musk nk'umuherwe yabonaga Donald Trump nk'umuperezida uzashinga za politike zizateza imbere ibikorwa bye akarushaho gukira. Nk'uko Trump yabivugaga, byarumvikanaga rwose ko abantu nka ba Musk bazagira inyungu ku butegetsi bwe. Nyamara ariko ngo hari indi mpamvu yihariye ku giti cye yatumye Elon Musk yiyemeza gushyigikira Donald Trump. Ngo ni igikomerera n'ubu mukire wa mbere ku isi atarashira cyo gutakaza umwana we w'umuhungu w'imfura wafashe icyemezo akihinduza igitsina, kuri bakabaho nk'umugore abazwi nka transgenders. Ngo Elon Musk yakunze cyane Donald Trump kubera politike ze zo kurwanya ibi bintu by'uburenganzira bw'abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe ndetse n'ababihinduza. Ibi ngo ni ibintu Trump yanga urunuka, yanatangaje ko adashaka no kumva, ndetse birazwi ko agitorwa amafaranga yabishorwagamo na Leta z'Ubumwe za Amerika yose Donald Trump yahise ayahagarika. Ngo iyo nimwe mu mpamvu ikomeye yakuruye Elon Musk ashyigikira Trump mu bushobozi bwose yari afite, ngo kuko yabonaga abademokarate bari kuzana ikibi mu isi, kandi ngo bari gusenya umuryango nk'uko byari bimaze kumubaho.
Birazwi neza ko Elon Musk yababajwe n'uyu mwana we w'umuhungu wihinduje umukobwa ku buryo rimwe mu 2024 abigarukaho Elon Musk yavuze ko yatakaje umwana we ndetse bisa naho amubona nk'uwamaze gupfa. Nkuko byanditswe n'ikinyamakuru The Washington Post cyo ku itariki 26 z'ukwa karindwi mu 2024, yuzuye umujinya n'agahinda mu kwezi kwa karindwi kwa 2024 mu kiganiro cye yagiranye n'umunyamakuru Jordan Peterson, yavuze ko yabeshywe kugira ngo asinye ku mpapuro zemerera umwana we kujya kwihinduza, ngo abaganga bamubwiye ko natabikora umwana we ashobora kugira ikibazo. Uyu mwana we w'imfura Elon Musk yamubyaranye n'umugore we wa mbere muri benshi yashatse witwa Justin Wilson mu 2004, bamwita Xavier Musk. Ubwo yari afite imyaka 16 mu 2020 rero nibwo uyu mwana yahinduje igitsina aba umugore, ndetse mu 2022 yasabye guhindura izina, ahindura amazina ye yose, noneho yiyita Vivian Jenner Wilson. Aha bivuze rero ko uyu mwana ku mugaragaro yari yikuyeho izina rya se Musk, asigaye izina rya nyina gusa Wilson. Ibi byateye igikomere Musk, ndetse muri iki kiganiro yatanze mu kwezi kwa karindwi 2024 yabwiye isi yose ko yiyemeje gusenya iyo mitekerereze yise virusi ikenya ubwonko n'abantu nk'umwana we w'umuhungu. Icyo gihe abyita Destroy the Woke Mind Virus kubera uwo mwana we yavuze ko yatakaje. Elon Musk kugezana n'ubu ntarumva ukuntu umwana yabyaye ari umuhungu, ubu ngubu ari umugore. Ntabyumva kuri we rwose, amubara nk'uwamutakaje ndetse ngo yamaze no kumushyingura. Intambara yo gusenya iyi virusi rero yangiza abantu bakihinduza ibitsina yayitangije ashyigikira Donald Trump wari wagaragaje ko atemera iyo myumvire. Yaramushyigikiye biratinda, amujya inyuma hose. Trump nawe yakira Musk, baba inshuti z'akadasohoka, maze isi yose yitega umusaruro w'imbaraga z'ubushuti bwabo. Ntibyatinze kuko kuza kwa Elon Musk nk'umuherwe w'icyamamare iruhande rwa Trump kandi rwose uvuga ibyo atekereza, akaba nyiri urubuga rwa X, byahaye ijambo Donald Trump ku buryo mu mezi 3 gusa Trump yatsinze Kamala Harris bari bahanganye nk'umwana muto, maze aba perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri benshi ngo rwose Trump iyo atabona ubufasha bwa Elon Musk ntabwo byari kumworohera ngo agaruke ku butegetsi. Elon Musk nawe Trump agitorwa, ubukungu bwe bwatangiye gutumbagira bwihuta cyane, bigera mu kwezi kwa mbere kwa 2025 afite miliyari 400 z'amadolari. Muri uko kwezi kwa mbere ubwo Trump yari amaze kurahirira kuba perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahaye inshingano Elon Musk afatanyije na Vivek zo kuyobora urwego rwitwa DOGE, Department of Government Efficiency, rwari rushinzwe kureba aho bazajya batanga inama ku kuntu amafaranga y'igihugu akoreshwa, bagakora amavugurura mu nzego z'igihugu no gukuraho amabwiriza ameze nk'imbogamizi ku iterambere ry'Abanyamerika. Umubano wa Trump na Musk wakomeje kuba nta makemwa kugeza bashwanye burundu mu kwezi kwa gatanu mu 2025, ndetse Elon Musk anasezera kuri izo nshingano zo kuyobora DOGE. Gushwana kwabo byaturutse kuri Elon Musk wanenze itegeko rya Donald Trump ryiswe Big Beautiful Bill hari mu kwezi kwa gatanu mu 2025. Mu gihe cy'ibyumweru Elon Musk yakunze kumvikana nenga iryo tegeko rihatsa yandi rya Trump mu gihe ryagibwagaho impaka mu nteko ishinga amategeko. Yavuze ko mu gihe umushinga w'itegeko waba wemejwe wakongera trillions z'amadolari ku mwenda w'ideni iki gihugu gifite, ndetse ko uwo mushinga w'itegeko wakwangiza imirimo yakoze nk'umukuru w'urwego rwa DOGE rwari rushinzwe kunoza imikorere y'inzego za leta n'umuhate wo kugabanya imari leta ikoresha. Ishwana ryabo ryatumye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu mu 2025 Elon Musk yegura ku mwanya wo kuyobora urwego rwa DOGE yamazeho iminsi 129 ategeka, aho yeguye neza ku munsi w'130. Nubwo yasezeye ariko yasize akoreye Trump akazi gakomeye karimo guhagarika ibigo nka USAID n'ijwi rya Amerika yashinjaga ko bitwara amafaranga y'Abanyamerika, kandi anahagarika inkunga iki kigo cyahaga ibindi bihugu bitandukanye mu isi ndetse no mu mashami atandukanye y'umuryango w'abibumbye. Ibyo Trump nko yari yarasezeranyije Abanyamerika rwose yabikoze mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwe, ndetse yarabikoze yongera ko ibyo byose impamvu yabikoze ari uko bitungura Abanyamerika. Ihangano rya Trump na Musk ryabaye rinini, maze babicishe ku mbuga nkoranyambaga buri wese agenza uko ashaka mugenzi we. Ni ukuvuga Elon Musk kuri X akajya akivuga imyato ndetse agatuka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump nawe akajya ku rubuga rwe Truth Social isi cika ururondogoro. Icyo bakoreshaga izi mbuga zabo ni ugusubizanya bikomeye, maze umuriro uraka neza kugeza ubwo mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu Elon Musk yagiye kure ashinja Trump uruhare mu nyandiko za Epstein, ndetse anavuga ko yatamugira atari kuba perezida, amwita indashima. Tariki ya 5 z'ukwa gatandatu kwa 2025 Musk na Trump batangiye guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga, bigeraho uyu muherwe agaragaza ko iyo adashyigikira uyu mukuru w'igihugu atari gutsinda amatora yarahanganyemo na Kamala Harris wabaye vice president. Ibyo byageze naho Trump avuga ko umubano we na Musk warangiye. Iba bivuga kuwa gatandatu tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2025 ubwo yaganiraga na televiziyo yitwa NBC News yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yagize ati, yego niko nabifata ko umubano warangiye. Yarabajijwe niba atekereza ko umubano wa hafi wabo bombi warangiye. Ubwo yarabajijwe niba yifuza gusana cyangwa kuzahura umubano wabo wangiritse, yaragize ati oya. Icyo gihe umubare munini wa mwishyaka ry'abarepublikani rya Perezida Donald Trump bashyigikiye perezida. Nka vice president we James David Vance yavuze ko Musk yabaye ikirimbuzi cyane, ndetse ko ashobora kutazongera na rimwe guhabwa ikaze mu muryango w'abari hafi ya perezida.
icyo gihe mu kiganiro na Theo Von utangaza ibiganiro kuri internet mu buryo buzwi nka podcast, J.D. Vance yavuze ko Musk, umuyobozi nshingwabikorwa wa kampani ya Tesla na SpaceX, yakoze ikosa rikomeye ryo kwibasira perezida. Byageze n'ubwo Donald Trump abwira abanyamakuru ko yumva yatengushywe n'imyitwarire ya Elon Musk. Akibivuga ko kanya Elon Musk yasubije akoresheje urukurikirane rw'ubutumwa yatangiye kuri X, avuga ko Trump yari kuba yaratsinzwe amatora yetamugira. Ashinja Trump kuba ari muri dosiye ya Jeffrey Epstein, umunyemari wataye ikuzo, bivugwa ko yapfiriye muri kasho mu 2019 ubwo yarategereje kuburanishwa ku birego byo gucuruza abantu mu buryo bw'amagendo kugira ngo basambanywe ku gahato. Nyamara mu kanya gato Elon Musk yahise asiba ubwo butumwa, ndetse umunyamategeko wa Epstein ahakana kumugaragara ibyo birego kuba ari umukiriya we. Trump nawe uzwiho kutaripfana yasubirije ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Truth Social avuga ko Elon Musk yasaze. Muri bumwe mu butumwa yatangaje, Trump yakangishije gusesa amakontara ya kampani za Elon Musk zagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri cya kiganiro nakubwiye ko yagiranye na NBC News, Trump yavuze ko Elon Musk yasuzuguye ibiro bya perezida. Ati ntekereza ko ari ikintu kibi cyane kuko arasuzugura cyane. Ntushobora gusuzugura ibiro bya perezida. Elon Musk yashwanye na Perezida Donald Trump kugeza yumvikanishije muri ubwo bushyamirane bwo ku mbuga nkoranyambaga ko ashobora kuzashyigikira bamwe mu bazahangana na Trump mu matora yo muri uyu mwaka yo hagati muri manda azwi nka midterm elections, agashyigikira abazahangana n'abagize inteko ishinga amategeko bashyigikiye umushinga w'itegeko wa Trump ujyanye n'imisoro. Ubwo Trump yarabajijwe muri cya kiganiro ku kuba Elon Musk ashobora kuzashyigikira abakandida bo mu ishyaka ry'abademokrate baba bahanganye n'abarepublikane, Trump yavuze ko Musk byamuviramo ingaruka zikomeye. Ntiyavuze izari zo mu buryo butomoye, ariko yamubwiye ko nahirahira agafasha ishyaka ry'abademokrata azahura n'urusobe rw'ibyago atigeze atekereza mu buzima bwe bwose. Trump nawe ntiyaviriyemo aho, dore ko yashinjuye umugabo imyitwarire itari myiza, harimo no gukoresha ibiyobyabwenge nubwo atabivuzeho mu ruhame. Nyuma yo gushwana mu buryo bugayitse, bamwe mu nshuti zabo barimo n'abagabo bakomeye mu ishyaka ry'abarepublikani babasabye gukemura ibibazo bafitanye, gusa Trump yabiteye utwatsi avuga ko bidashoboka. Ubwo yarabajijwe niba umubano we na Musk warasenyutse burundu, yagize ati mbitekereza gutyo kandi nibyo. Uyu mugabo yanavuze ko nta mwanya afitiye Musk wo kongera kwiyunga nawe, ati nta mwanya mfite, hari ibintu byinshi ndi gukora. Icyo gihe Elon Musk yakoraga ibi ashwana na Trump, afitanye amasezerano na Leta ya Amerika afite agaciro kabarirwa muri za miliyari z'amadolari, ndetse ibigo bye nka Tesla bigahabwa nkunganire na leta. Ariko bigakekwa ko kuva icyo gihe Trump yifuzaga no gukuraho ibyo byose mu rwego rwo guhana uyu mugabo bahoze basangira kabisi n'agahiye. Ibyo gushwana kwabo rero byagiyemo benshi kugeza kuri se wa Elon Musk watangaje ko umuhungu we adashobora gutsinda intambara imuhanganishije na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Elon Musk uba muri Afurika y'Epfo yasobanuye ko amakimbirane y'umuhungu we na Trump ari ku rwego rwo hejuru, kandi yagereranya n'ay'inyamaswa ziri kurwanira ubutware. Ati mu itsinda ry'inyamaswa zaba ingagi, inzovu cyangwa abantu, abagabo b'abanyembaraga iteka barwanira ubutware. Uyu musaza w'imyaka 79 y'amavuko yamenyesheje Musk ko uko byagenda kose umukuru w'igihugu ari we munyembaraga, bityo ko umuhungu we akwiye kumenya ko Trump azatsinda iki cyiciro. Ati ikibazo abantu beza cyane bagira nuko bose bumva ko bakwiye kuba ba generali, baba bakwiye kubikemura, kandi kubera ko Trump ari we watowe, Elon akwiye kwemera ko atazaba generali. Ise wa Elon Musk yagaragaje ko ikibazo umuhungu wagira ari uko yabonye kimubangamiye ahangana. Yasobanuye ko biterwa no ko atigeze aba mu buzima bugoye, ariko ko kuri inshuro akwiye gucisha make. Gusa Donald Trump ubusanzwe uzwiho gukubita umwanzi watababarira, nubwo yatinyutse akavuga, ariko gushwana na Elon Musk ntabwo yabikabirije cyane ngo anamugaragarize inabi, nkuko yumvikanya kubitira mu igunira ba Obama, abo ba Clinton, ba Kamala Harris, ba Joe Biden cyangwa abanyamakuru bamwiteje bose, yabakubitaga ntacyo yitayeho, ku buryo abantu bageraho bagatekereza ko Trump ntawe yitayeho ndetse nta n'ikinyabupfura agira. Ariko kuri Elon Musk, Trump ntabwo yakabije nkuko asanzwe abizwiho, kandi namwe mwarabibonye Trump ntajya avugirwamo, ndetse nyuma yo gushwana yakomeje kugaragaza ko yababajwe nuko Elon Musk yitwaye. Tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2025, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ashobora kubabarira Elon Musk nyuma yuko bashwanye. Elon Musk nawe yagaragaje kwicuza kuri bimwe mu byo yagiye yandika. Abigarukaho mu kiganiro n'itangazamakuru, Trump yaciye amarenga ko ashobora kubabarira Musk, ati yego birashoboka. Gusa yongeye ko yatunguwe cyane nuko ibintu byagenze hagati y'aba bagabo bahoze bakorana bya hafi mu bihe byo kwiyamamaza n'iminsi ya mbere y'ubutegetsi bwe. Ati ntabwo mwifuriza inabi, ariko natunguwe cyane n'ibyabaye. Ibyo gushwana kwabo byarangiriye aho, ndetse ntawongeye kumenya imibanire yabo kuko ntibongeye kumvikana mu ruhame umwe agaruka kuri mugenzi we. Elon Musk yabaye nk'ujya kure ya politiki ajya kwicururiza, maze Trump nawe ahamya ibirindira ategeka igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi yagezeho afashijwe na Elon Musk. Kuri benshi babonaga ko Trump yahimutse ko atituye Elon Musk byuzuye kuko yamufashije, ariko hari n'abandi babonaga ko Elon Musk yari akwiriye guhanwa kuko yarengereye agahangara perezida w'igihangange ku isi. Gusa byabaye nk'ibihosha, kandi Trump areka kumuvugaho byimbitse, bitandukanye nuko yabigenzaga. Nta gikorwa na kimwe yakoze kibangamira Elon Musk na kampani ze, kuko Elon Musk rwose yakomeje kontra ze na Leta ya Amerika zihoraho.
ya nkunganire yarakomeje arayibona, nuko ibigo bye nka SpaceX birakomeza bitera imbere kandi ishoramari ririyongera. Nyuma yo guhangana, Elon Musk nawe yakomeje gushyigikira Donald Trump nkaho nta cyabaye, ku buryo no mu ruzinduko rw'akazi nk'urwo Trump yagiriye mu Bushinwa mu minsi ishize, Elon Musk yajyanye nawe muri delegasiyo ye. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inkuta cyangwa dare ntibikomezwa n'ubwoko bw'isima cyangwa uruvange rwa beto, oya, ahubwo bishingira ku banga bw'umwubatsi uzi kwitegereza terre n'icyo inyubako ikwiriye. Urakaza neza mu kigo cy'ubwubatsi cya Messe Limited. Wihendwa n'abataribo, nitwe bubatsi bizewe kandi bashoboye mu Rwanda. Turi inzobere zaminurije kubaka, tubikora ku biciro bitoya kandi turi mu rugaga rwemewe rw'abubatsi. Naho ubuhamya uzabuhabwa nabo twubakiye mbere, twatuje hasa no mu ngoro. Ibiro byacu biri i Kigali ku Muhima. Duhamagare kuri 0783 96 663. Ku rundi ruhande, Elon Musk umutungo wakomeje kuzamuka ku buryo byageze mu kwezi kwa 10 kwa 2025 agejeje miliyari 500 nk'uko nabikubwiye. Nyuma y'amezi 8 gusa uvuye icyo gihe yamaze kuyakuba inshuro zirenze 2, aho hari ababigaragaza ko byose bishingiye ku ntambara ya Iran Trump yatangije kuri iki gihugu ndetse n'ibikorwa bya gisirikare muri Venezuela. Elon Musk nawe agaragaza ko yabishyigikiye cyane. Hari n'abatekereza ko ibyo bikorwa byombi Trump yabikoze mu bwumvikane bw'abakire nka Elon Musk kugira ngo bakuze imari zabo. Ushobora kubyumva nk'ibihuha, ariko ntabwo wabirenze ngo wumvise imibare ngiye kukubwira. Ubwo uyu mwaka 2026 watangiraga, Donald Trump yahaye amabwiriza igisirikare cya Leta Zunze za Amerika biciye mu itsinda kabuhariwe rya Delta Force rikajya kuzana Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro agafungirwa muri Leta Zunze za Amerika, ndetse byari bizwi neza ko badacana waka na Elon Musk. Ndetse byari bizwi ko Nicolas Maduro adacana waka na Elon Musk. Abenshi muranabyibuka ko yigeze no kumutumira mu mukino w'iteramakofi amubwira ko namutsinda Maduro yitaga umunyagitugu azegura, kandi Maduro yemeye uwo mukino ariko ukabera Caracas muri Venezuela. Barabanzi beruye, ndetse Elon Musk mu gihe Maduro yari ataravanwa ku butegetsi birazwi ko yashoye amafaranga angana na miliyari 1 mu bikorwa byo kumukura ku butegetsi ku ngufu. Rero afungwa na Trump, Elon Musk yarabyishimiye cyane ku buryo yemera gutanga internet ya Starlink ku baturage b'abanya Venezuela. Nyuma ya Venezuela kandi Donald Trump yatangije ibitero kuri Iran tariki ya 28 z'ukwezi kwa 2 mu 2026. Aho ntabwo Elon Musk yumvikanye ashyigikira intambara mu ruhame, ariko yayungukiyemo biteye ubwoba kuko ibigo bye mu murundo wa kontra gisirikare cya Leta Zunze za Amerika cyahise kimwitabaza. Twahera ku buryo bwa artificial intelligence bwahimbwe na kampani ya Elon Musk, XAI, bwaremye AI yitwa Grok, bwahise bwitabazwa cyane mu bikorwa byo gukusanya amakuru y'ubutasi ku ruhande rwa Iran, by'umwihariko mu kumenya aho imbaraga za Iran zishingiye, arimo kumenya aho abayobozi bakuru ba Iran babaga bihishe, aho intwaro zabo zikomeye zari ziri, ndetse n'imiterere y'ibirindiro bikomeye by'igisirikare cya Iran. Ibyo byose byakuruwe mu minota mike binagira uruhare mu gutuma Leta Zunze za Amerika zica abayobozi bakuru muri Iran. Mu mitegurire yose y'urugamba, amakuru yose akenewe, uburyo bwashinzwe na kampani ya Elon Musk bwarifashishijwe cyane ku buryo kubijyanye n'ibitero bya Leta Zunze za Amerika bihamye intego byagabwe muri Iran. Iri koranabuhanga rya artificial intelligence rya Grok ryagize uruhare rwihariye, ariko naryo rikoreshwa ku kayabo k'amamiliyari y'amadolari bishyuye Elon Musk. Kuri kampani ya SpaceX n'ikoranabuhanga ry'ibyogajuru byayo, ubwo za satelite zabaye ingenzi rwose muri iyi ntambara biciye muri za kontra nyinshi iki kigo gifitanye na Leta ya Amerika. Satelite z'iki kigo zarifashishijwe mu bikorwa by'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika, ariko byagera kuri internet yacyo ya Starlink bigasa naho ariyo yarwanya urugamba,
kuko ibikoresho byose bikoreshwa ku rugamba ubu ngubu byaba indege zitagira abapilote, za robo zikoreshwa ku rugamba nk'abarwanyi n'ibindi byose bikenera ikoranabuhanga, ibikoresho by'ubwirinzi bifasha mu guhanura za misile, ibikoresho by'itumanaho ndetse n'intwaro zo ku rwego rwo hejuru, byose ntibishobora gukora bidafite internet ihagije kandi ihambaye. Aha rero no Starlink ya Elon Musk yakoreye ikinyuranyo muri iyi ntambara yo guhashya Irani Abanyamerika binjiyemo kuva tariki ya 28 z'ukwa kabiri k'uyu mwaka. Igisobanuro cy'uburyo kampani za Elon Musk zashegeshe cyane abanya-Irani kubera ibikorwa bye byanatangajwe na leta ya Irani ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa gatandatu mu 2026 biciye mu kinyamakuru kigenzurwa na leta ya Irani cyitwa Fars News Agency. Icyo gihe leta ya Irani yavuze ko igiye kugaba ibitero ku bikorwa bya Elon Musk biri mu burasirazuba bwo hagati, aho televiziyo yavuze ko tariki ya 10 z'ukwa gatandatu uyu mwaka leta ya Irani yashyize hanze itangazo ivuga ko Irani yashyize mu mboni zayo ibikorwa bya kampani za Elon Musk biri mu burengerazuba bwa Aziya, harimo n'ibikorwa bya internet ya Starlink bishinze ku butaka. Itangazo ryagaragaye kuri Telegram ryagiraga riti: Repubulika ya Kisilamu ya Iran ifite uburenganzira bwo kugaba ibitero ku bikorwa byose bya Elon Musk biri mu karere. Nta kubica ku ruhande, Elon Musk intambara yungukiyemo bitangaje rwose kurusha undi mucuruzi wari we wese mu isi nzima. Uretse SpaceX na XAI zungutse kubera gufasha igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika kurwanya intambara yo muri Iran zikishyurwa amamiliyari y'amadolari atagira ingano, indi kampani ya Musk yitwa Tesla ikora ikanacuruza imodoka z'amashanyarazi yungutse akayabo kuva Donald Trump yatangiza ibikorwa bya gisirikare muri Venezuela akanongera intambara yo muri Iran. Izi ntambara za Iran zatumbagije igiciro cy'ibikomoka kuri petrole, maze petrole na mazutu birahenda cyane. Nuko abantu guhera Washington kugera i Kigali mu Rwanda bayoboka isoko ry'imodoka z'amashanyarazi, kuko Trump yagenzuye isoko rya petrole nyuma yo kwigarurira amariba manini aruta yandi yose mu isi aba muri Venezuela, kandi intambara ze zituma Iran ifunga umuhora wa Hormuz maze petrole irahenda ku buryo butavugwa. Elon Musk rero yungukiye mu bikorwa by'izi ntambara kandi cyane ku buryo hari n'abatekereza ko Trump yashoye isi mu ntambara biciye mu bikorwa by'ubugambanyi buhambaye bwakozwe n'abashoye mu nganda zikora ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi, kuko aba barungutse cyane. Uwimbere muri abo ngabo rero ni Elon Musk, ko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2026 cy'amakuru Forbes magazine cyatangaje ko ibiciro by'imodoka za Tesla byiyongereyeho 6%, kandi imibare igaragaza ko muri uyu mwaka ariwo mwaka mwiza Tesla yagize mu gucuruza imodoka ikora. Elon Musk biciye muri Tesla, SpaceX ndetse na XAI yarungutse bikomeye cyane biciye muri iyi ntambara Donald Trump umusangirangendo we avuga ko yazanye ku butegetsi yatangije kuri Iran. Byatumye hari abatekereza ko izi ntambara Trump yateje zungura abanyamerika by'umwihariko abaherwe nka Elon Musk, ariyo mpamvu abakire bakoze ibishoboka byose bakarwana kuri Trump mpaka agarutse ku butegetsi. Kuko nk'uko twabigarutseho, ibirego ntibyigeze bituza kuri we kuva yasohoka muri White House kuva mu kwezi kwa mbere kwa 2021 kugeza ubwo yagarukaga ejo bundi mu kwa mbere kwa 2025. Ese koko byaba byarakozwe muri ubwo buryo maze abakire bakunguka, Trump akitura Elon Musk wamufashije akamushyigikira akagaruka ku butegetsi biciye mu kumuhindura umuherwe isi itigeze itekereza ko izabona mu myaka ya vuba? Abavuga batyo bafite ishingiro, kuko kuzuza miliyari 1,000 kuri Elon Musk bisobanuye byose, kuko binavugwa ko mu babayeho ku isi nta wigeze atunga amafaranga nk'aya muri iki gihe cyacu, cyane cyane abavukiye ku mugabane wa Afurika, kuko ni menshi cyane pe. Mu gusoza rero mureke tugaruke ku ngano yayo twifashishije ingero zigereranya risanzwe. Nk'ubwo mu isi igizwe n'ibihugu 195, ubukungu bwa buri gihugu ubukize ku rutonde Elon Musk akaba ari nk'igihugu yaza ku mwanya wa 21, kuko muri iyi si ibihugu by'ubutunzi burengeje miliyari 1,000 z'amadolari ni 20 gusa, ndetse n'ubu mutungo we urangana n'ubukungu bw'ibihugu nka Polonye ndetse n'Ubusuwisi byishyize hamwe. Elon Musk ayo mafaranga ye arangana na 13.5% by'ingengo y'imari yose y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku gihugu gito nk'u Rwanda rugitera imbere, ingengo y'imari y'u Rwanda mu mwaka utaha ingengo y'imari ya 2026-2027 izaba ari miliyari 7,796. Wabarira ku mafaranga u Rwanda ruzakoresha umwaka utaha, ayo mafaranga ya Elon Musk afite u Rwanda rwamara imyaka irenga 200 ruyakoresha, abaturage babona umutekano, ubuvuzi, uburezi, ibikorwa remezo bikubakwa n'abakozi bagahembwa nta kibazo. Umutungo wa Elon Musk uri hafi yo kuba inkuru bundi idashoboka, ingana kuba umugani nka kumwumva abanyarwanda bavuga ngo ufite ubutunzi bwa mirenge, bavuga umuntu ugatekereza ko ashobora no kuba atarabayeho. No kuri Elon Musk umva ko ari umugani, ariko nibyo amafaranga yari afite yarayujuje, ndetse kandi nta muvuduko wo kugabanuka afite, ahubwo ariyongera, kandi mu by'ukuri ntawe uzahazagarukira. Abasesenguzi mu by'ubukungu batekerezaga ko aya mafaranga azayagezaho mu 2029 ubwo Trump azaba avuye ku butegetsi, ariko ahubwo birasa naho Trump azajya kugenda Elon Musk yarageze no kuri miliyari 2,000 z'amadolari, cyangwa se tiriyoni 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mafaranga Elon Musk atunze ashobora no kurikiraho gukora, abamukomokaho bakazayarya ubuzima bwabo bwose, isi kazarinda ishira bakiyarya. Ni menshi ku buryo icyo ntari bukore muri iki kiganiro ari kuyashyira mu manyarwanda, kuko byo ntabwo twabibara ngo tubivemo. Birashoboka ko Elon Musk mu myaka myinshi izakurikiraho nawe azajya agarukaho nk'abandi bakire babayeho mu mateka y'isi, gutumbagira cyane agatunga menshi ataragerwaho n'undi muntu. Aha rero niho benshi bahera bagaragaza ko uruhare mu kuzana Trump ku butegetsi maze Trump nawe agashora isi mu ntambara nta wundi wabyungukiyemo kurusha abandi bose atari Elon Musk.
waba ari umushinga bari bafitanye cyangwa ari gahunda bari baziranyeho ntabwo mbizi, gusa ikizwi ni kimwe nuko Elon Musk ubukungu bwe bwazamutse cyane kuva Trump yagera ku butegetsi. Byose bishingiye kuri politiki yashinze n'ibyemezo yafashe. Aho kuri ubu Elon Musk ari umuherwe kuko Trump yatowe atunze miliyari 270 z'amadolari, none barabarirwa miliyari zisaga igihumbi, no kuvuga trillion imwe y'amadolari. Ntawe uzi niba koko Trump ari we soko yo kuzamuka kw'imari ya Elon Musk kugeza ubu, ariko ikizwi neza nuko abo bagabo ari ibihangange. Umwe ni umukiri uruta abandi mu isi, undi nawe ni umuntu w'umunyabubasha ubaho ku isi, kuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigaragazwa kugeza ubu ko ari we perezida wa mbere ku isi urindwa kurusha abandi kandi w'igihangange mu isi y'ubu ngubu. Mwakoze kudukurikira, mukurikira ibiganiro nk'ibi kuri Primo Media Rwanda. Amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye. Mu gikurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefoni zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe.